Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Ki artli kisang bahalang kata Jaintia Students Movement kabana rilum Jaintia ba ka Karbi Students Association kile kendo lang Karbi Hampton 100 mile Guwahati bana kran pen bai kumdo wanonra yak syong sup syong san khaput jong jala Meghalaya bat Assam hakani ka jengalang kiti ki artli kisang bahalang kile shimikarai bana thawno da peace committee Sti saga KSA wa Magna Karbi Student Association. Hadi mo kai ga dito chiti wi klam su benta ke chong suk chong snai yang diperlu asnam ni itu am simi kan bodar tua amlang hiti ko le wala yang Karbi. Ke chami wa na kapor wa ke jinja ni to ong ni wadang ni si bre kapor chami wa kini gibru ki perlu asnam ni wa ki pai perlu Karbi Jumlah ni jenis kerja usna. Ini kali yang ini kamu kerja betul ikilah bukti. Wah kamu wan rai yang kejusuk. Imam mulai pencet imam mulai tu wan itu dewa pencet dari kesan ni. Ini kali yang ini mempuai wah kesan itu ikilah bukti. Wah kamu wan rai jensuk. Apa di perlu Karbi perlu benar dosa cek di tadi kan takut beras di oleh kerja. Liu baik pi utang ini di sini benda. Yang begini kerja kan dulu. Kata lagi kan dulu depor ter setuk di blok 1. Ini kuai wa gani problem mem kuai gani kerja mem kuai heba. Gani tidak ikam ka sein kamu jasa itu gila putih untuk noga iwan rak jesuk di mana kamu man kate ini ki perlu penar yang ini perlu persenam yang ini kiwa yang cepo Asam cepo senong Karbi jam setong lagi itu por yo komplaini wa jam sini di wong yo kiwala kita ni dawa sakang ti di dawa nam kejinia to ni wa yang kejinia bersatu di seperti Karbi ini penar dan ini tidak ikam ginong yalam juga Jason betul gila putih mau perkat ini mau kamu wan rai ini justru seperti yang KSA juga Jason dan formula yang komite kita tu penar Karbi peace committee hadir ke komite hadir ke formika yang betul gila putih hadir di nama suami lagi kembali kamu perkat suri sandur ya kini perlu persenam yang ini fokus saja komite. Di mana ada orang yang reklamasi wa kamu man kata ini di perlu persenam yang orang kamu tu orang itu wa umur ni gila berbagai. Ada umur di kami di port ini di port yang umur umur tu lain lagi di port umur cisnam do cuma tu lagi. Kemudian kejuluk nol gopro bah ya di perlu persenam ini dua cerita cepat Asam. Teknik wa iwa perkat no iwa solve no ini problem. Hagi ni isni hagi ni tayar Andre umgiu wang ipi Andre do percami kat ucai bori wa kamu solve ini problem kena wang produk personal yang ini insuk sagi hagi ha but ile klam itu ce imam wan ini wang ini klam ke se wo pembai dan ini pembai itu usam dan orang itu cenong dah hapus Asam dan orang ini cenong dah hapus baik kalian imam wan ini klam itu Andre kata ichani ke sorkar kamu perkat ko dan kamu penguan ko so kamu yang besarkan. Andre ini kalian yang ini kalam ini dupat yang kejusuk dan hi. Kamu ki produk persenam yang ini imsuk imsagi hagi tu gitau dua marjan wa ipai perlu Karbi. Te kalian yang ini temu kermen wa kaji kerelang berkat gisno ba ele kejungtu. Ya nuki kenja kenhun wa haperdi gini kejingnya kalam yang ini. Mukerpan itu usnam ham percut ham idin ham pencongcit yang produk persenam itu like umi genu ke jingma jumusun ni menta di produk persenam ini menta pakai perlu Karbi yang ini. Tekerpan itu wa
ये कते जो selama ya cha i pilar we gini komiti giong i uperkat kamu minta gini ke chongsuk chongsngai produk personami produk karbite ite kuju. There is a tense situation among the border area between Assam and Meghalaya. So as a responsible person, as a responsible student or Christian, we from the JSM had approached the Karbi Student Association, and from the Karbi Student Association and the JSM had met together in the Karbi Hamtun in Guwahati and had a joint meeting, and from the joint meeting both the student organization had came to the solution that we as the student body, both from the Karbi student body and the Jutaite student body, had came a resolution that to appeal to both the tribal community of Penar and Karbi to live peacefully, and we appeal for both the Penar and the tribal community to live peacefully, harmony, as our forefather has lived in olden days. And also from this joint meeting, both the student body had constituted a peace committee. From this peace committee, we will sort out what are the solutions to maintain peace in those areas. This committee will not concern about the border area, but will concern only to maintain peace among both the tribal communities of those areas. That's all. Jantia student movement kumat chorolo je labangso yes karbeng long along pen hingla labangso long dui hoy lang sapu kahuri sai puthak alang tum dai si kamatha apor GM pen tum labangso Jepang samnang alang gedung tan labangso long wan pen family tum tan labangso long welcome them no so ini karberong karbi hemtun along karbi hemtun along labangso itu nisen per cing sai adu mo kosong si hala bangso long itu long solo kesoda ke pabida cina palang ke inangan cingwa cing sai itu malam kedam long lo mesti labang solo itu ke pang sam pulo itu kedam long labang ke aprang si itu mal bang ke hala puku akhir pa mesti kaprek bang thantak itu kedam bang ke kena tha pabida ji bhari itu thana mong kare si labang solo thame bang ke itu mesti ini cikoi long aja mesti peace committee sing lo si masuk peace committee sensi itu labang solo na kacing ki bang ke Kadang Thomas Council, lapen ke jentira Thomas Council lawan tu kami, kadang solo involvement ang bodoh ni isi cikgu tu, labang so apa ni tu jentira dia bukan macam dapat itu macam dengan apa, lapen kartu sudah ni bisa mengah hal labang solo itu alam kami bahana jentira sudah movement tu siapa tu jentira Thomas Council long kita pun alam tu sudah dengan apa, hello si itu labang so itu kadang Misen pen narani ke pabdurun panin tu kalau bangsa ada kedua area lokal dengan mana tu arjun pen cingkidam lapasan cingkidam tu itu apa kami meeting pen isi ini senang terang untuk baik dulu masih ini tu kalau bangsa peace community kiseng lo bang ke aku coba kono isi community kiseng lo nasi hala dalam ke joint student movement bang bahin dulu Presiden lapen division secretary dulu, dan ini tuh akhirnya sih tentang ke pemilihan presiden lapen division secretary pembahasan si dulu mo, masuk lapen apa makin itu members dulu mo, misalnya bangsa si detail dulu, sini di sini langsung punya press meet pen deh, si kepil si pepacin kan tuh bangsa lapan lo, deh kaprek bang, kadang lo mana kabera tidur nak kaprek membuat halang dia sih. Jangan cuma mitang kan ke sisi kiri malah cuma kan itu orang punya apa pensiun si awalnya nak kok si cuma lapang so kama thal ke punya dan hasil nang itu tadi jen mana pun itu nak jadi si lapang so pilih akhirnya